वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल एटा हमर प्रथम ब्लॉग तो हमर जूनियर सोशल भाई भी अछंती आ मो भाई भी अछंती ए घरटा अपन देखि पारथिबे माने पाखा पाखी ए घरटा जते दिन हला पड़ी नहीं से दूसरे ए घर देखंतु प्राय कबाट तो माने कबाट पूरा बंद अछि तो ए घर जते माने केते वर्ष ए घरटा हबो ए घर वर्ष घर हां किंतु से घरटा जोटा 3-4 वर्ष माने एबव हबो आगु गने देखा हां आगु गले देखा हबो तो आसो आसो वीडियो बंद होबनी ब्लॉग आरंभ होई माने बंद होबा नै जय श्री राम किछि पौधे नै आसो जय श्री राम भाई ए घरटा देखंतु भाई माने काम बंद होई वर्ष बा खाबा कि हबो ए घर काम आगे भूल मागी दियो तब पछर वीडियो बने तो आमे वीडियो करतु आपन को किछि खेती पहुंचाया पानी तो हमरो भूल होई जे हम खाली उडे वीडियो खाली हम खाली करू आप माने गाइस माने देखिया भाई आमे कोन कहू दिन आपन खेती पहुंचाया हो ठीक अछि आगु आगु ए लाइट आगो आमे भी आनछु डेथ हुइसिल ताबरे चाली चाली एटी खेलिबा तो आगो डेथ हुइसिल ता बजे कैनाल अछि देलु मोबाइल ना यादर डेथ हुइसिल अछि सुनो भाई जय श्री राम को किछि डरियान नै किछि डरियान नै भाई तुम डरू छ काई तुम खाली तो आखि दो के फ्लैश लाइट तो बस ठीक कथा हो 1 2 3 स्टार्ट भाई डर यार किछि नै भाई रो भाई 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 सेठू भाई सेठू भाई केउड गला पाटी करना बर्त ए डेथ हुइसिल माने होजी जदी कोनोसी एंटिटी थिबो ताले ए डेथ हुइसिल माध्यम से एक्टिव हे जो तो ठीक अछि तो मोबाइल ता धो आगु चल हां तू धनु चल आगु चल घर भीतर जीवा कि ना भाई घर बाहर एक्सप्लोर करिया ता पछु घर भाई देखो खाली देखो घर एठी पे घास तो चारि आडे भीतर भी भाई देखो सापो रोटी के भाई मुठिया है सापो मपथिबे पूरा ना देखो ना आप देखाउनी घर माने काम सेंटरिंग पट्टा बाड़ा है भाई 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 ए दीपक आ रे भाई आसो भाई डरनी भाई डरनी भाई तो चुप तू कहीं भाई दीपक पळे रानी दीपक आ रे कहीं डरू तू ए भाई दीपक को डाकी के आनी दीपक आ हां भाई डोन हां भाई कौन भाई पूरे ब्लॉक करतो डोरिया के भाई आज हो आसो आसो कोडी सियाल बुगो जन भाई सियाल बुको चंद मु देखु जी टिके रो ए हमें सियाल बुको चंद हां मु जानी छी एडी पळा चलो ए ठिया के एडी छेड़ा के वीडियो कर भाई भाई माने टाइम 11टा राजकुमार ब्लॉग तांकर एक्सपीरियंस हलानी बोली भाई 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 मैं मुंडो की काढू छी भाई 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 रो ए टिके रो रे ए रो देखिया रो भाई रो भाई मुंडो के उडे गळौथला काई भाई गला सेडी गला से घर भीतर की गला भाई खतरनाक सीन है हो जाम से तो एकदम प्रथम ब्लॉग रो टिके ए सब टर्च बंद कर टर्च बंद कर टर्च बंद कर दे डेथ हुई बोला डेथ हुई भाई तुम बजाओ भाई हमर एई जने चुप एई पटो भाई कैमराटा बंद होइथिला भाई मते खाली डाउट होची एपटू होची ए घर रे किछि भाई नाही एंटिटी बजा ना डेथ हुइसिल बजा ना भाई बजन भाई सेई टाइम रो सियाल केते जोर बुगौतले तू खाली देखु तू भाई मोर ओमो टांके उठलानी बे हां ठीक कथा आने एडी केन डरू जी भाई आ तू कहीं डरू जी भाई आगे रे मु चल ये उडे पिला इमे डरू जी आगे तो हम दी जन जान तुम डर यार कोन होची बे हालो को नन से ए जगह मु जोडी पको सेडी पके देऊ
ଟିକେ ଜୁମ୍ କରେ ତମେ ଭାଇ ଡରି ଭାଇ ଭାଇ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ। ବେ ରହ ତୁ ସେ ଡରିବ ତୁ କାହିଁ ପକଉଛୁ ଏଠାରେ ତମେ ଟିକେ ଜୁମ୍ କରେ ଗାଇଜ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭାଇ ରହ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଏମିତି ଆସୁଛି ହଁ ହଁ ଆସିଲା କିଛି କିଛି ପାଟି ଇଏ କରନି ବୁଝିଲ ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ବସ ଚାଲି ଖେଳେ ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ଦେଖ ଭାଇ ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟର ଲୋକ ସୁନସାନ ଆଗପଟେ ନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଘରେ ଦେଖ କିଛି ଯାହା ହବ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ତ ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବସ ରହ ଭାଇ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନି ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଆଇଲୁ ଭାଇ ମାନେ ଶିଆଳ ଏତେ ଜୋର ବୁଗେଇବାର ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନି ଶିଆଳ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଯଦି ବୁଗେଇଲେ ତାହେଲେ ଏବେ କାହିଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ମତେ ଟିକେ କୁହ ଆଉ ଯଦି ୟା ଭିତରେ କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରିଟି ଅଛି ଦେଖ ଭାଇ କବାଟ ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଦେଖ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଏଇଠି ବସ କ୍ୟାମେରା ଦେ ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଠି ବସ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ ହବ ଏଇପଟୁ ମତେ କାହିଁ ଡର ମାଣ୍ଡୁଛି ଏଇପଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଭାଇ ଡେଲି ବି ସେ ଶିଆଳ ଭୋଗାନ୍ତି ଏତେ ଜୋରେ ବି ଭୋଗାନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଦୀପକ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଭାଇ 3 ଜଣ ଆଇଛୁ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଡେଲି ଏଇଠି ଆତ୍ମା ରହୁଥିଲେ ତ ଏଇଠି ମାନେ ମାନେ ଶିଆଳ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ କହିବି ଭାଇ ଭାଇ ଅଫ୍ କର ରେ ଭାଇ ଅଫ୍ କର ଶ୍ରୀରାମ ବେ ହସ ବେ ଭାଷା କହନା ଭାଇ ସତରେ ଭାଇ ଆମେ ପଛରୁ ଆମ ଏଠି ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗରେ କେବେ ଡରନ୍ତି କି ଯଦି ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗରେ ତଥାପି ଟିକେ ଡର ମାଣ୍ଡେ ତ ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ନା ମାନେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦୀପକ ତୁ ଆଣି ତୁ ଡନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ହବ ଦେଖା ହବ ତୁ ଶୁଣ ତୁ ଯୋଉ ବଜ ଦଉଛୁ ମୁଁ ଯେତେ କହିମି ଚାଲିବ ଅନ୍ କରିବ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରଉଛି ଭାଇ ଏଇ ତୁ କ୍ୟାମେରା ଧରେ ଭାଇ ଗଲୁ ଭାଇ ଜୁନିୟର ସୋସିଆଲ ଟା ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇଲାଣି ଭାଇ ମୁଁ ଶୁଣ ଭାଇ ହୋମ ଟାକେ ଉଠେଇଯିବି ଶୀତ ଦିନିଆ ଏଇ ଦୀପକ ଏଇଠି ମତେ ସବୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଇପଟେ କିଛି ଅଛି ଯିବା ଦୀପକ ଡରି ହଉଛନ୍ତି ଡରିନେ କ'ଣ ହବ ହଉ ଡରିନେ କିଛି ହବନି କ୍ୟାମେରା ଦେ ମତେ ଶୁଣ ନା ରିକ୍ସ ତ ନେଇ ହବନି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦୀପକ ତୁ ଏ ଜାଗା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ କି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦୀପକ କାହିଁ କହୁନି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ନା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ସେଇଠି ଟିକେ ବାହାରି ଯିବା ଯୋଉଠି ବ୍ଲଗ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲୁ ତ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆସୁଛି ରେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବ ଆସୁନାହିଁ ଭାଇ ସତରେ ଦେଖ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ କଟି ହଉଛି ତ ଆଲୋକ ଏଇପଟକୁ ଆ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ ଆଉ ଏ ଘରକୁ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଘରେ ଶୁଣ ଏ ଘର ଦିଟାରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ସଫା କଥା କହୁଛି ଭାଇ କ'ଣ ବି କିନ୍ତୁ ସେ କେନାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଛି ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ କରୁଛୁ ଆମେ ଏତେ ଡର ମାଣ୍ଡି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଆଉ ପାଖାପାଖି 8 ମିନିଟ୍ର ବ୍ଲଗ ହେଇଛି ସେତିକିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଟର୍ଚ୍ଚ ପକେଇଛି ଟିକେ ଜୁମ୍ କରିକି ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତ ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଆଲୋକ ତୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା ଧ ଭାଇ